Oyuncu Şahtarбек oğlu Eldiyar 91-ci жылғы Сығата командасы алып шықты. Эми Элчунун мынау еңбегин өнөктөштөрү алып барыш керек. Чоңчаран орун жерден жеңилин Жүзі қадам баш bir жеңден гол чыгарып алып барып өнөктөштөрү жардам бериш керек. Birinci tayım 4. minutta bitip 5. minutta kavarında. Pas aldı. On birinci Katar sanı. Sayınoğlu Tariye. Aysarı bile geçemizde oyunlarda görsetken. Tariye. Aysarı çapkanatı. Aysarı yeti mesele kayış. Söğü mesele temirden jaralgan. Köy Federatsiyasi sizlerge mına ушундай сонун көкөрүк ерландарына сонун оюн уюштуруп берди. Жаңылыктарыбыз көп. Аккула ат майданы кече 20-сы сонун оюндарды ушул жерден өткөзүп өзүңүздөр менен бирге күбө болдук. Чүй Федерациянын президенти Абылкасым Мулайбек Качкынбекович, вице-президенти Курманали Мирлан, президенттин кеңешчиси Урманбетов Тилек 40 чоросу менен Айбек Абылкасымов мырза мына ушундай сонун оюндарды баштарын бириктирип уюштуруп келечекке кенен көз таштатып, сонун жагдай түзүп берип аткан Чүй Федерациясына эли журттун атынан ыраазычылык билдиребиз. Дагы деле болсо басып отуруп Тариел Алпарды аутка чыгарып таштап салды. Sol aylanma жеке-жеке уақыт болса 6 минутта бүтүп 7 минуттага баратат. Есеп саны ачыла элек. Ысыгата командасынан 7-ci катардан Алыбек уулу майрамбек кайрадан ортого. Чүй Токмок командасынан 5-ci катар саны Керезбек Адылбек. Адылбектин чапканаты Кайберен Майрамбектики Туман. Get. Çıktı ortadan. Sol böyle Çin'in ortasında duran mınavı mına kolgu menen çıktı. 8'e 1'de girgenge oku kaldı. Albatta final degen final. Ысыгата командасына дагы bir демөөрчү
Ernis деген байкеңер bir туғаныңа Сығата командасының бірінші салымына 2000 сом. Бар екенсің ғой Ернис, бар ғой. Күйерман Ернистің атынан Сығата командасына Көкбөрмекте ақшалай сейліп қойды. Мұна емен Ернис 2000 сом қойды рахмат. Азырынша есеп саны açılады. 9-cı minutdan birlik 10-cı minutdan barады. Жерде авайларынан бұрышта авайларынан бұрыштан теке болды. Болды бойосы қанды. Çekemeyecek. Mehmet 11-ci qatar sanı Sığata Şaylovoy Guluttары ел ortaga atты oğuşturup minip çıktı. 5-ci qatar sanı Kerezbek Varbulbek Çüy Tokmak komandasından. Oy bara geldi. Amarada kerileri kırağıla çoynuvattan. İkinci cüp. İkinci cüp, ikinci qatar sanı Çiy Tokmak komandasından Niyazbek Talay. Sığata komandasından ikinci cüp ortaga çıkkan Kökbörüçü. Kanыбек oğlu Майрамбек менен Талай ордону. Талайдын чапкан аты Малыш. Майрамбектин чапкан аты Томан. Заявка боюнча эми алмаштырып чаба беришет. Азыр мына экинчи жуптан эч кандай жыйынтык болбосо, орто топко ташталат. Дайым болсо. Koy dur, ışkırık verelek, koy dur. Start verelek de. Gitti. Sığata komandası toptan götürdü. Atı Günay. Aldılar. 12. minuta 35. sekunda esep sana açılaylık. Bak, Ernis koyğonu Sığata komandasına 2000 som turат. Көкбөрмекте Sığata komandasına 2000 som koyğon al turат. Былқ etpey kıymıldabay turат. Kayradan jekeme-jeke, kayradan ene Talay. Niyazbek Talay ortada. Jana 7-ci qatar sаны Kanыбек oğlu Майрамбек. Götürdü, Talay götürdü. Bastı, Çiy Tokmak komandası jekeme-jeke ortadan götürüp çıktı. Pas aldı. Pas aldı, mıқты pas aldı. Emi, korgoçular birden buluş gerek. Yolda atış gerek. Moğunça emgeke şart düzüş gerek. 12-ci qatar sanı Talaybek oğlu Kuvan. Baratat. Sal.
Çıkma be katıkçı. Be toktan alıp atasın. Çıkma ka. Hayır bara geldi. 13. minut 45. sekunda. Kalay. Kalaybek Uluğan 94. жылғы Bir maçta hakkı alıp otokşuz. Mahno çapkanatı esep sanı 1-0. Çiğ Tokmaklı komandası. Isıgata komandası. Akırkı minutanın demek akırkı sekundaları. Ey İslam Allah'sın ey. Ciyirma sekunda kaldı. Birinci dayanışma. Esep sanı 1-0. Çiğ Tokmak sırada komandası. Finalistler finallık betleşi 3. 4. yorumlar. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oldu. Köyümüzden kılıçtı salıp koyalım. Birinin rezervinde ayak saldı birinci tayım. Bayramınızlar menen. Bana Kırgızistan'ımızın memleketlik tuğumuzun götürülgünün kararına çatağına. Bir kalçağı koyular çıkar. Ağrayın. Jelbiret tutsun. Jelegimiz jelbiret tutsun. 10 minut kadar oldu.